macam mana Nini turun berat badan daripada ni kepada ni. So, Nini dah compile Nini punya cerita yang mana the main reason kenapa Nini buat this whole weight loss journey series and Nini upload dekat YouTube supaya boleh jadi inspirasi ataupun maybe boleh jadi as a guidance untuk orang yang nak turun berat badan, nak ada semangat untuk orang yang dah lama nak kurus tapi tak boleh-boleh, ataupun untuk orang yang terlalu overwhelmed dengan tips-tips dekat luar sana, because video ni memang purpose ni nak share my tips, my process and my journey sahaja. Kalau bagus boleh ikut, kalau rasa tak sesuai dengan diri you jangan ikut, sebab you have to remember setiap body dia berbeza-beza. Mungkin berjaya dekat body Nini boleh kurus dengan cara ni, tapi mungkin you tak berjaya. Tapi just follow kalau you rasa benda ni bermanfaat. So Nini dah compile Nini punya sejarah yang Nini nak cerita dalam this episode. So nak dijadikan cerita, my weight loss journey series ni bukannya Nini buat seminggu dua, setahun dua, tak. This is way back, 2017 Nini memang nak kurus. As someone yang memang tak pernah kurus ni, memang dah macam-macam cara Nini buat untuk kurus. So this one Nini nak share apa yang Nini buat and apa yang Nini dah berjaya dengan cara Nini. So, bila waktu 2017 tu, kita kan dengar banyak tips kan. And orang kata kalau nak kurus, you kena bersenam. So, the first thing yang Nini buat adalah Nini terus beli kasut, terus nak pergi bersenam. So, this is back in 2017. Nini guna duit Nini sendiri. Waktu tu, waktu form 5, Nini beli kasut nak konon-konon nak berlari. Sebab orang kata berlari boleh kurus, boleh fit. Okay, kita pun berlari. Sebab waktu dulu kan, masa merentas desa ke apa, orang yang selalu lari merentas desa ke, diorang selalu kurus. Diorang memang, body diorang memang cantik. So, kita yang gemuk ni, kalau lari mungkin boleh kurus. So, itu adalah kenapa Nini beli kasut nak lari untuk start lari. And then, Nini dah register untuk marathon. And waktu ni, Nini register marathon. And buat yang tak tahu, kalau you nak sign up competition nak running, you kena bayar. So, every competition yang Nini masuk, Nini memang bayar. Sebab pada pendapat Nini, kalau you nak lari sorang-sorang, you tak ada semangat kan. So, Nini pun sign up lah. Ni memang sign up untuk sorang-sorang. Tapi kalau you ada competition, you akan jadi macam lebih nak pergi. Lebih macam orang kata semangat kobar-kobar. So, every time ada running, Nini akan pergi. Tak kisahlah di fun run ke, 5 km ke, Nini akan sign up and Nini akan pergi. And sampailah 2019. And then, pada masa yang sama, Nini rasa macam, tak cukup kalau berlari je. Nini hire personal trainer. So, waktu ni memang kau-kau kita hire personal trainer. Yang mana Nini ingat, kalau hire personal trainer, mungkin boleh kurus. Tapi time tu adalah time yang paling Nini terseksa. Sebab apa? Nini menangis. Nini ingat lagi waktu tu Nini menangis. Nini lari balik rumah sebab Nini rasa macam perlu ke sampai macam ni terseksa. Macam dah separuh nyawa tadi. And Nini salahkan Nini punya personal trainer. Sebenarnya Nini yang nak kurus. Yes, Nini nak kurus. Tapi waktu tu mindset Nini is Nini salahkan orang lain. Salah personal trainer lah ni. Tak guide Nini betul-betul sebab tu Nini tak kurus. Tapi the first thing yang memang you kena ubah adalah your mindset. That is why the first series, kalau you tak tengok lagi episod yang pertama, you tengok dulu yang tu, then baru you tengok episod yang ni. So, waktu ni lah baru Nini sedar. Kalau Nini throwback balik, Nini sedar waktu tu, Nini punya mindset tak betul. Nini nak kurus tapi Nini harapkan orang lain yang boleh kuruskan Nini. You have to change yourself, your mindset. You yang kena bertindak, bukan orang lain. And 2019, Nini start register Anytime Fitness. Yang mana kalau you tengok time kat situ, 10.30 malam Nini still pergi gym. Nini pergi gym memang hardcore. Hari-hari pergi gym, tak kisah siang ke malam ke. Sebab dalam mindset Nini, dalam kepala otak Nini, kalau pergi gym memang boleh kurus. Tapi sebenarnya Nini tak kurus pun. Nini end up jadi sadar. And Nini tak suka body Nini pada waktu tu. Sebab you besar. Dah lah besar. Nanti you jadi masa you jadi lagi besar. You jadi macam buff. Sebab Nini punya aim, kalau you kurus, nak ada thigh gap. Tapi waktu ni, Nini pergi gym. Tapi bukan dapat thigh gap. Dapat jadi sadar. This is one Nini rasa macam, salah ni, salah. And fast forward 2022, waktu PKP tu, adalah my highest weight. Itu paling berat. Nini makan nasi 2 pinggan non-stop. Tak makan lauk pun tak apa. Yang tu baru Nini sedar. Sebab ada satu orang ni, dia kutuk. Tak adalah kutuk. Dia macam, good lah dia cakap Nini gemuk depan-depan. Sampaikan Nini nangis. Sebab dia kata, dekat internet, nampak kecil je. Depan-depan besar gemuk. Depan ramai orang. That is when Nini realise, Nini kena ubah. Bukan sebab orang lain, sebab untuk diri Nini sendiri. Nini sendiri pun tak ada confident dengan diri Nini sendiri. Macam mana Nini nak rasa yang Nini
sihat. And waktu kita gemuk, memang kita boleh rasa body kita tak sihat. Kita senang semput, nak bercakap pun rasa tak larat, nak berdiri lama pun tak larat. So, Nini ubah bukan sebab orang lain, sebab diri Nini sendiri. And sebaiklah dia tegur Nini. Sebab Nini rasa Nini kena cari diri Nini sendiri. And Nini sendiri pun kena rasa confident dengan body Nini sendiri. Barulah, kalau orang cakap apa, barulah Nini rasa macam, tak kisah aku cakap apa pun, I am me. Tapi waktu tu, memang I am not me lah. Sebab body besar, gemuk, tak rasa confident. And ni adalah raya, memang besar. Waktu yang paling Nini gemuk, Nini berat 86 kg. Nampak tak? Oh, sempat lagi photoshoot. Memang tak sedar diri budak ni. Nampak tak? Walaupun gemuk style, tetap style. And then, 2022, akhir tahun, Nini memang berubah. Nini berubah cara makan. Nini start focus on the right mindset. Nini fikir sendiri body apa yang Nini nak. Berapa target weight yang Nini nak capai. Itu baru Nini nampak starting berat Nini menurun. Kalau tak, berat Nini tak pernah turun lebih bawah angka 7 waktu tu. So, Nini dah nampak perubahan. And daripada situ, Nini nampak yang badan Nini makin mengecil. And then, Nini tak semput. Nini boleh berjalan lebih lama. And then, baju-baju yang ketat tu, you dah boleh masuk balik. And you akan jadi lebih confident apa pun baju. Ingat the fit is your body. Kalau you pakai baju cantik macam mana pun, tapi kalau you tak confident dengan body you, tak berjalan. Dia memang kena you confident in your body. Waktu Nini dah turun berat badan sikit-sikit, waktu Nini dah turun 60 lebih, baru Nini sign up untuk gym. So, Nini pergi gym untuk Nini firmkan balik Nini punya body, tunekan balik. Sebab waktu kita turun berat badan tu, nanti akan ada macam lemak-lemak yang lembut, lemak-lemak yang menggeleber, yang you nak firmkan balik. Sampailah ke hari ni, Alhamdulillah, berat Nini maintain. So, that is my journey. So, kalau ada orang kata, oh Nini boleh lah, Nini kaya. Tak, Nini pun struggle daripada dulu, tahun 2017 sampailah tahun 2022 Nini tukar Nini punya mindset, and then Nini hit my ideal weight 2023 sampailah ke hari ni 2026 Nini maintain. And itulah sebahagian daripada kisah Nini. And Nini nak share things I wish I knew before I start my weight loss journey series. Kalau Nini boleh start balik, apa yang Nini akan buat dengan cara yang betul. So, yang pertama sekali, for someone yang nak start this weight loss journey series, buat full body check-up. Buat supaya you tahu dekat mana yang you besar, area mana yang you gemuk, kat mana yang you boleh turun berat badan. Sebab you sekarang ni, kalau you timbang, you nampak just angka. Tapi you tak tahu pun fat you berapa banyak persen. You punya air, ataupun setengah orang gemuk sebab air. Itu benda you kena nampak semua composition body you. Buat full body analysis. You boleh pergi dekat klinik. Ataupun you boleh beli dia punya penimbang berat yang ada full body analysis tu. Tapi macam Nini pergi dekat hospital. Nini check je. Supaya Nini tahu all the detail. Daripada situ, baru you tahu you nak buat workout apa, you nak kena turun berat badan macam mana, you kena kawal apa, you punya type of body macam mana. Yang kedua, jangan fokus workout lagi. You boleh buat workout kemudian bila you dah start nampak penurunan berat badan. Macam Nini, kalau Nini boleh rewind balik, memang Nini takkanlah pergi personal trainer dulu, hire, bayar mahal-mahal. Personal trainer bukan murah dia mahal. And then you tak payahlah konon-kononnya nak subscribe gym. Tapi you tak fokus on your makanan pun. Nini tak kata yang pergi gym tak bagus. Bagus. Tapi kalau you nak turun berat badan, you kena fokus point nombor 3, which is pemakanan. Pemakanan adalah benda yang paling penting you kena fokus. Yang mana you kena tahu berapa intake you makan. You makan macam mana habit makan dia. Macam Nini tahu. Nini naik berat badan sebab nasi. Sebab Nini memang waktu Nini naik berat badan tu, nasi. Nini makan nasi macam bela saka. Tu yang Nini decide, Nini kena kurangkan carbs. And memang menjadi. Nini turun berat badan yang mendadak sebab Nini memang cut carbs. Iaitu nasi, mi, roti. Itu memang Nini memang hantu roti. Nini cut semua benda tu, Nini gantikan dengan protein. So, bila you fokus on pemakanan, you boleh nampak impact daripada you punya body. You punya inch akan berkurang. And then you boleh nampak pattern makan you berubah. Tu adalah nombor 3. Dan yang keempat adalah you kena tangkap gambar banyak-banyak dalam proses you nak kurus. Tangkap je gambar. Sebab benda yang paling Nini rasa Nini terkilan. Tak ada terkilan, banyak je gambar Nini. Tapi kalau boleh, waktu gemuk tu lah you tangkap je gambar sebanyak mungkin. Tangkap depan kamera, belakang kamera. Ambil je. Sebab waktu kita gemuk, kita jadi insecure. Kita tak nak ambil gambar. Sebab bila kita ambil gambar, kita rasa macam malu lah. Tak confident lah. Rasa geli tengok diri sendiri. No. Ambil je sebab that is your life, your journey.
and tak ada siapa boleh ubah you punya kehidupan melainkan diri you. So macam Nini ambil gambar semua tu as kenangan Nini, and sampai hari ni Nini ada je gambar masa Nini gemuk, and Nini boleh buat comparison before and after. And bila kita nak tengok progress, kadang-kadang kita tengok cermin tak nampak beza. So kita kena tengok balik gambar-gambar lama kita, oh ada perubahan sebenarnya, walaupun kita tak nampak secara fizikal. So itu adalah yang keempat, ambil je gambar sebanyak mungkin. And yang kelima, and paling penting sekali adalah jangan bagi tahu orang lain yang you nak kurus. Satu masalah ataupun one mistake yang Nini buat adalah setiap kali nak kurus dulu-dulu, Nini akan bagi tahu satu dunia, nak kurus. So, kalau you bagi tahu orang nak kurus, nanti orang akan keluarkan opinion dia mengenai journey you. Baru nak kurus dah tu. You pula. Macam betul juga dia cantik ni, tak payahlah kurus. So, you end up tak buat pun, you punya target. So, that is why you jangan bagi tahu satu dunia you nak kurus. Focus on yourself. You tahu you punya target weight, you tahu you punya aim, then you go for that one. Jangan dengar cakap orang. Yes, diorang tak adalah berniat jahat. Diorang tak adalah kata, jangan kurus, jangan sihat. Tak. Dia just nak bagi tahu yang you tu cantik as it is. Tapi kita ni nak cantik dalam keadaan sihat. So, you kena fokus weight loss journey you. Dan yang keenam adalah ada target ideal weight. Yang ini, you kena tahu body you nak macam mana, you punya berat nak macam mana. Sebab nanti bila dalam weight loss journey process, bila you dah tahu body apa you nak, then you boleh fokus on pergi workout ikut body yang you nak. Contoh, you nak ada hips yang besar ataupun you nak ada ass yang lebih cantik. So, itu adalah 6 benda yang kalau Nini boleh rewind balik my weight loss journey series, Nini akan buat 6 ni dulu. So, hopefully benda ni membantu untuk you start your weight loss journey series tanpa alasan. And this is my second episode. Bagi sesiapa yang belum tengok episod yang pertama, you boleh tengok episod pertama. Nini ada buat satu list my weight loss journey series dekat dalam YouTube ni. So, you boleh tengok and you boleh follow kalau you nak follow. And until then, kita jumpa dalam episod seterusnya. Kalau you ada soalan, boleh tanya. Bye, annyeong!